Ibu Hajat. Bulan nangis wis sanggup urip karo sampean, kok kedoyan damanan. Daripada dilelara, mending semilih bisa pegatan baik. Bu Hajat, mangga Bu Hajat. Pamungkas. Ayo terakhiran pengantin. Oh, Bu Hajat mau belajar goyang, Bu Hajat. Godong ayana bade, mak bawa duit tuh mak. Ya, temawa, kadia we kadia. Iya bos naon mak ya? Naon bos naon ya? Bos bawang boron. Bos bawang boron. Ngomongnya si setia, pula si pernah randa. Bos martabang nyawur deh, sawer heula. Sok. Bahaya bae bapak ini. Wajat ayah. Ayah dong, ayah. Wajat dikodok iya. Sok. Nah. Timbang karo sampean sing selalu gawe lara, bagian dadi dayuni eta dadi dayuni. Rang dayu jarang dikeloni, daripada dilelara ayah dikodok. Mak, iya minta atuh sok kodangan gitu ayang sawer. Bos bawang ngomongnya si setia, pula si pernah randa. Timbang karo sampean sing selalu gawe lara, bagian dadi dayuni, dadi dayuni. Randayu jarang dikeloni. Pernah dayuni. Pernah dayuni. Pernah dayuni. Nah, pernah. Oh sekarang maklum nih. Sekarang
acara promo